nu Vanduai le Khawngaihthlak Pi Sangte-i Pi Lalsangliani Sangte-i pasal nein fapa pani aneya an nu pa chuan a rem thokin Chhungkua nen kola Sangte-i po sipai quarter sakna ain lo na te mu in na athok thina zun ni som ni sang ni pathum khan athona building sak chhong thum na atang chuan tlapalin anak ru pathum atliaka anung jang ru titliak bokin chu chuan a hriat na thazam a khoya doctor ten anthe patopa anen kol chung poin voin ni thleng hian again akal thei lova cha thei login zun le ek thir ngain om pha ta ni Sangte-i hetia achian the ta wa chuan engkim ti sak angai si a pasal chuan duat takle mangai takin ain kola khoya ma akal san thei lova har satna abo boy zual changa in lo nge angai chang po in ram hlalova chhun lama ama ngai sak phang na tura lo chuan ain lo ngai lo chutia an nu pa in an theyang ang anin ken kol lai chuan ama en kol tu ber pasal ngei po chu damdo ina hruai lu ngai hiar kopin nat na in atlak boak le ta zel sia nat na in aphuar be damdoi ina hruai lu angai nu po in anupui en kol thei don si lova a hre em ani anupui po chuan mitui tla zoi zoi chunga thaliam bak ati thei si lo ma se aril ruha lo em tu le ama mangai em tu a pasal TBC lalmin lo chuan Mars ni som pariat sangni pali jingda riat lem ni som thuma chuan dimnomia nanna awangin a boral santa ani Sangte chuan a thi don da kar thleng po in min la shereng ati a tunge sangi lo en kolang ti thu asoya min han shil pe chuan om ngai na reng ka shelova kamit tu hi asu zung mai ani ati anpa boral nu chuan anin nei po a anpa in thian atana aman an YMA president kelal soi kunga kuta ain ngat topa ain anmamo zia te shia in kong enkima abol pui veka anpa ai ao ani ber mai ma se ani po chuan kum sang ni paruk khan aboral san le ta sia Sangte chuan karil ru hi ana in hriat thiam mahar chukati khop mai ka pasal min lak sak to nu po kanin nga na nei chun min lak sak le zel si hi pathian ro rel dan hi kan chung ko tan chuan hriat thiam ahar emani ati hetiang Vanduai na an to awang hian an chung te poin an ngai sak ema an fa te an la te box si an pa nau te nu pa in an en kol veka an Chhungkua in an pui chata an kianga an pa nu le pa te chung khat te po anom thina ni an nu fa za hian mi te Tanpui na le khongai na an dong na sa ema Serchhip Chanmari Veng nu le pa YMA nu la le thlangwal te chuan an ngai sak ema BC le YMA tangkop chuan an chen na tur in thatak an saksaka MSCP tele pawhalai te poin thei topin an harsat na kong sanga an Tanpui reng bok ani hetiang din muna ka om hi pathianin ka chan tura arot ve renga ka ngai topa lungoi taka om katup lu shama ma se kan in chung hurle ka fate ka en hi chuan dam hi ka hlel ve ngoi si ani chu tak chu a hreom na ber po ani yom dan tu chu lalpa chunga ngatla ama churing la aman ati vekang ti thu hi kadam chunga kai nga na to chu ani ta ani hi Sangte chuan ati a Sangte te nu fa pathum hi tuna Serchhip anom meka afapa te pani hi an fel ema duat takin an nu hi anen kola azun le e clear ngai te le atol amang te
she mi alawin anti borbora an fel tak setani an Chhungkua hi an lainat em a itong trai pui mal molong o tlo du le bepom du kanum takin Lalsangliani Serchhip Chanmari phone 9089 174620 hian kan bepom theang Tanpui du le tlo du te Tanpui address kim chang takin karon soi tel ngal boke